how wo pomodin free stroke ka wona ase a wo free doctor obeje so wo ahwe you want to me no wo ma wo ba hopo obe refill obe kire obe also ko Dr. Duboatin 0244867068 mema no tumiko ebene yimane Daniel moko check mo prostate no nka nkire me say say wanya 40 ni 50 answer moko check e free scan no oje oyo hwe lab no do betua kakra na ode ama ne adwumati frɛ no na omo awo e ma no so ye wo chefa se ye bekɔ ho wa hwe awodie no ma hwe se bibia ye kama first time is for no fe am worry no hwe se awodie bibia ye kama na onyi se bibia akoso yie ne nti ne adwumadi e bro ba pa gina dwa ye to so me mo akwa ba biem ye na se pa na wotwi mu ye hwe treatment okay na yeah, treatments of cerebral palsy and crenim no. Enye nipa baako na ehwe. A team sa. Ofun ye kind of multidisciplinary approach. Esan say enne de ye heda ni edro baako asem no medro we ya na cerebral palsy no. Ekọ ene de ebisa no. Me bi eche na beba de ye bo mpaye. Asisi ano ye word team usually it's handled by a team. Your doctors home, your physiotherapist, your occupational therapist, your dietitian, your speech therapist. It's nina abofrano baby presenting complaints and I say I touch my piano. Na ye nya ye man at the moment. You know, in Pembi no hospital doctors be show. Yes, some ma withdraw be on ma so na make go on ma ni tone e den. Nti say ma na droma or ni maso ne relax ya doctors ni bet show nra omode be ma wa why den wa relax eno wo ho ansa na physio so be mu omuja no mo hwe delay na aba wo milestone ni mu no sabofra ne ntumi ntina se ontumi nria ontumi ndane ne ho ne kon ngina ne nyina mo wo exercises a omo be ye nkaka nti ben say training nti after cerebral palsy dey nya da ba akwade in fact ebi wo ho no kwa be ye lifetime nti ebi wo ho e ka that is it na ye cure dey e ka na cure no na make sisi ade cure pa say dey dredru ya ma na se wa ye se na ekokra ade sakura no nkura be ma no dey anyi but eya ye wo nyama obetimi aya ebeboa kakra ama senia so beda ho saa no dey bi nti na make say e team e na ehwe nti e wo physio ono be hwe ne kon ngina exercises o mo be ye abeboa ma ne kon wegina ye wo friends or nante or wia nti na agina symptoms ne so na ya hwe ye occupational therapist omo so omo betimi abehwe fie ade bi won ma o betimi abeboa abofa na ma betimi aye nia esese oya mo be hwe fie setting mo hwe bi won papa say school kwapo na mo pese omo de kwa school setting nyama bi won ma ebe boy friend assistive devices a ebetimi aboa ma abofa na yanka ontumi nye no onya sa nyama na ebe boa no omo fa na make that abofra ontumi entrade bi won ma se no be so pen kitwa ni mu na anything nti bon occupational therapy ka se na yemfa bibi enhye pen ne ho na ema pen ne nye kese sa no no de ade kese de ma na ade kese otumi so mba ade kitikiti no otumi so nti de ade kese bi hye pen ne ho a na ma wetumi asom na wetumi de aden atro nti these are some of the things I hwe abofra no symptoms are the hand na de ahwe kwanya e be fa so there was speech therapist omo am abofra no ntumi nkasa ni obeya exercise on Adom bet show nti no a whole lot say we mde na expensive easy no crenim ni easy because everything I know say health insurance NHIS e cover oba physio e cover some of the sessions nti no benya free sessions but enye for a lifetime nti no the treatment they no crenim ni the management no enye easy papa ma yemfom si ha ami yadoma emre semu so yebeba ma kire yeda se papa me dey say dem Christian Health Association of Ghana yedomo ase pa so mo ma yenuaba Esther esijeche se on kire cerebral palsy wa kire yenim say more den about time no na me hye mo de ne pa na oni aboafo mamo na ntime fa hwe ye mofra no se be ya at least enye te se ebia omo ayehu omo normal no kra
obetumi anya no so mfaso obetumi aye bi kakra ma me fa sedama endpoint enso na daroma na nkomo yi etumi di na otwe mu nyina ene ne nya adwuma ma me kwaje wapomoden eho nsem free no ho wada je se adwuma ifo ni nyina wo frɛ no 0244867068 obejo so no tie wo haw me da team no so ase me editor nyame hwaw wa wo hwɛ nyame hwaw na wo twe besi mu nsem kwane ahoden wo ho a afia amankwa tamaklo ebesehia